دم باش بینرین هجا جاره کدم خیراتنا و دکم دخلک که نو جبرنامه هفترنگ هیوی دارم گوتن درستیا و توا باش به و جاره کدن به هفدور ام دچن گره که نابخ چی چاند و هنر رنگین ام بری خودن باجاری دیاربکر آمد لوی ده جیان هیدی دیودگره و چالاکین هنری دست بکرنه لی باجاری آمده ناوندک یا فیربونا موزیکی و بوی بناوی ما زاروک جبو فیرکرنا زاروکین گوتمنی وان دناوا 3 ساله حتانی 5 ساله ده وان فیری آمیری موزیکی بکن و وکی دنیجی چاندا موزیکا کردی خدیجه فارقین اف راپورت درباری ویده شماره شاندی ما شمار واتبی ما دومان نه ولات به موزیک نه وردانه شما خیرمه پیروز بازارک ما لدیاربکر دبستانا موزیک آ زاروکما وبو اندامن اکادمیا ما موزیک سنتر دیاربکر دبستانا که تایبت فکرین که جه 3 سالی و حتی 5 سالی زاروک دکارن لور دست به پروردهیا موزیکی بکن. لور بکرمانجی، زازاکی، سورانی و درس ببینن هر وها به دنگ هنرمندن کرد این نمر زاروک و چاندو هنر کردیجی ناس بکن. جبو وکرنا زاروک ما شاهیک چه بو. به بشتریا مالباتان هر وها خیرخوازن که پشتوانیا وکرنا و نوین بکرنن. بریا سالک لسر پونگوگو کامپین آلیکاریا پره هاتو دست بکرن جبو که اف سنتر تمام ببه. پرانیا لازماتیان جی ببخشین و کامپین هاتو بو چه کرن. دشاهیه دا خیرخوازن که آلیکاری جی کرنه هاتن خلات کرن. بوی تواهی کردستانه ما موزیک را سپاسی خود گره حوجه ام بکن چه بگین ویش بو پشتوانی اوده بازرگانی یا آمده گلو مالبات و زاروک لسر زاروک ما چه بیشن؟ ما دبستانمه از خوازم دبستانمه مزنتر رو خشتر ببه زاروک ما به شروش زینه راستی کده که مزنج بو زاروکدان همو حوالین مایه یعنی از همه پیروز دکم بزاروک مایه پنگاوه که نودن دست بکرنه جبو زاروکین تایبت جبو زاروکین پچوک جبو وی پنگاوه جزوانا پیروز دکم و هیویدارم افگاوه وانی پچوک دست باروجه دا پر مزنتر و گشتر ببه دما شاهیه دا همیوان همجی مازوان به هفره دانین کردی گوتن شرکو کانیوار که یک جریوه بره زاروک مایه بحثا ارمانچا زاروک مایه که بله زاروک ما ده اساس خود دبستانا موزیکیه جبری جدایک بونه حتی 5 سالیا خواه اوه زاروک حسن زیرک ناس بکن مریم خان ناس بکن شروع برو ناس بکن شاکرو ناس بکن اوه موزیکیه ده آسته که اکادمیک ده لیبلیستیک آفر ببین اوه چیروکا گوداری بکن به زمان کردی کرمانجی زازاکی سورانی اوه هنر فر ببین و اوه آماده ببین که ما موزیک ده بچن اکادمیا ما موزیک آنجی کرسکه ما موزیک رونشوان دیاربکر این که بخواستن زارکن خواه به زمان و چاندا کردی مازن بکن زاروک ما ویجبو پاشاروژا زاروک وان درگه هکا نووکه خدیجه فارقین دنگ امریکا دیاربکر بینرین هجا گلکی خوش دماغو مروف کشه کوی پرسگری که کوی هبتای بت آنه توکی و دریا هنری رکاره و پیامی بگینه و کشه دیار بکه دناوا هنری ده به تایبتی جیج بو کسی بیانی او تشتا دناو هنرمند کرداده چه بویه او بردوام ده بحطانی روژا ایرو یک جوان کسا جوان هنرمند کرد احسان عثمانه گو خلکی دهوکی لألمانیا دجی لبرلینه احسان دریا شانو ده و دریا اوپرا ده جیرو که کرداتی نبرچاوان وکی دنیجی وکو کردکی دستیوی دناوا برهمدانا یا شانوی لألمانیا هیه احسان بری دمکی یا اوپراک بشانوگری چه کربو بناوی رواندنا جنکی جه حرم سرایا یا سلطان و او بال و دنگک باش استندی نها احسان میوانی برنامه هنرمند احسان عثمان قالك سپاس بو بشتاري بونات برنامه هفترنگ سپاس باجی كاك احسان براستي جيش نازيه قوتبو ميواني برنامه و او خباتين قوتكرني از خوازم ام جب خباتا تايا قو نافستند ولو هات بلاكرن يا درباري رواندنا
جنكي ج حرما سلطان ام دخوازن نكي تبحثا في تشيروكي بك قوتا برنجكي وك اوبرا شانوا اوبرا تشيكري تبخوا شانو كار لبلي تشتكي غافكي لبيش داي و دناف المانا دجي تشيروكين ايغو بكرداف غريداي دولو بشي شوازكي تايبت شوازكي نو داي بيش خوازن بحثا في تشيروكي تشيروك چاوا چي بو چاوا تکاری بو برنگ اوپرا پیشکش بکه گلک سپاس او اوپرا رواندنا کچکش حرم سرا سلطانی یا موزارتیه یعنی پیشی 220 سال نویسیه وی زمانی وقت عثمانی حتی کنیزی کی وینا هاتن اف اوپرایل گل نویسره که ایتالی او موزارتی آواز بودن اینا سر تولرانسا یا وی وقتی دانایه بشتی 210 سال یعنی بشتی 200 سالا من کاری اوه اوپرای دیسان جارک دی نیکینه و اوه اوپرای بینین تیما و جارکا دی نزیکی بی سردمی بکین چونکی کشا اوپرای کشک مروفاتیه یا کو مروفچا دکاره تولرانس بید برانبری دین برانبری بیرو بوچونن دی از باور دکم هزرین هوسا بردوام جیان ده هنه کشن هوسا بردوام ده جیان ده هنه اجبر هنده مشیل گل اوپا لافنبرگ یا کو هنرمندک آلمانه رو بری اوپرا ویز بادنه یا هنگی بری 11 سالان دبه یا 12 سالان ما 2007 اوپرای آماده کرد 2008 کمین جار مال پوتسدام باجرک نزدیکی برلینه ما هزراوی پیگ و بيجي ما مناقشة سركر ام في اوبرا كو تيماويل سر سلطان تركانا يكو وي وقتي نزيكي وين بوي ام چا بي دي سر بكشيت ما بين اكو بيجن روش آوا و روش هلات دا روش آوا وكي اوروبا و روش هلات وكي نتوين دي كرد عرب فارس يكو دكم او كيشا ديسان نزيكي مبو بري داعش بيت بري تندروية اسلامي بيت سوريا و عراقي ما اف اوبرايا وسط شكر كو تندروية بري ودايا تندروية و تيماوي جالك بكردي سر چند چتت دریایینه چار اوروپیان دو کرو دو کچان دزن و پیشکشی سلطانی دیکن ما اف تیمایا دیسا ولی کر کو اف گروپین تروریستت بناف اسلام لسوريا والعراق والافغانستان والايران يعني الروش هلات كان مروفين اوروبي يعني كان مروفين مودرن يعني كان مروفين وكيوان هزر نكن دزنو وبشتي هنجي نهامتي وتشتام سرانتين ما اف اوبرا ما وال ما اينا سيرفي باباتي ماكر بله كاك حسن ت شانو كاري يعني شانو جري تخونديه و ت بالكارجي كريه جل دهوك الهرم كردستان لدمات شو اوروبا تاجا قافك ينهافت يعني جبلي ام بيجن كاري در هناريه توكيد نجي نفساني دكو تليستقفاني شانو يجي لبلي دیار دبه تا بری خدا جیه کدن گوته موزیک یان رنگ اوپرا در باسی ناف شانو بکه و تا جیه خوشی گرتی نها لناف ام بیجن کار شانو لألمانیا به تمامی او چاوایی چقصه فرق یعنی زحمتیال پیشات بو گوته جه کار شانو و یا گو امناز کنسر دکیه لیستگواند لیزه نویساندنه در باسی جیه کدنه بگو اوپرا در باسی موزیک در باسی به ارکسترا در باسی به و رنگ کدن تک رنگ کدن چاوا بو زحمتیاوی چلو بوشتره مروف همیگا و تخمین دکه کار هنری کارک بسانهیه لی از باور دکم چه کارک هندی کار هزر تدابه کار مروف مجی خوب داد کار کرن هند زحمت نینه کار هنری جی چون که بر همه مشکیه همیگا و کارک زحمته لی ام الولاتک فیر بوینه ام پرورده بوینه کو زحمت ترین تشت جیانه دا کو ام هین کو ام و کرد نافوان هر چار ملتين دورو بردا كو ام هر هبونا ما بخو معجزه كه شبر هندي بو زحمتيه بارا بتر مزيانا خدا زحمت وريه از دمي هاتيما المانيا يا راستي بيت من اوپرا نن ياسيبو من اوپرات جيانا خدا
چید بیت من تلویزیونی دا جارک دو جارا دید بیت حتی مال میجوا شانوی جی اوپرا نخواندیه از دمی هاتیم آلمانیا و من اف هنری هندی هیز و جوان و بلند نیاسی وکی حزا من پر کتی زحمتیاوی بگمان زحمتیان خواهنه چونکی یک دوید او مروب الاوپرای کار بکرد دوید کابرای موزیسیان بید یعنی اگر آلت یک جلی نخید دوید شارازایی یک باش یا موزیکی هبید چونکی اوپرا صد هفته اوپرای همی موسیقی یان سترانگوتنه شبر هنده جی زحمتای بومن پر بو چونکی از بخو کابرای یک شانو که کلاسیک هاتیمه از در چوی پیمانگاه سلیمانی ما بتر و از درهنانه جدی کم ما بتر تکست دیالوگ اکود بیشن شانو که کلاسیک ما خواندیش در چوی پیمانگاه که کلاسیک جیمه از هاتی موزیک بوم پر زحمت بو لی زحمتی هنری دا امفیر بوینه زحمت اوتشت خوشا یعنی اوتشت باشت هنری دا کم مروف زحمت بگهیده مروف زحمتی ببد اجبر هنده جی زحمتی خواه بون خوشیان خواه بون بهاری کاریان هوالن آلمان یالک دستگیریا میکردیا یالک هاری کاریا من کریا كاك حسان نسمع قال لك سباس بو بشتاري بوناته برنامج هفترنج سواز بوتاجي بنارين هجا كاب بدورن بري خو بدن آلية تركيا و باجاري اسطنبولي اف باجاري گو قال لك قربالغ لي دبا لجبر كورونا هنكي روش هاتو براوستاندن ها هدي دي جيان فتقره بتايبتي جي ل تقسيمي یا استقلال وقتی ناس کرن لوی دا گلک چالاکین موزیکا سر کولانا گلکی هیه نهاجی او هیدی ودگره برچاوان و دلی خلکی شاد کن من بوتانی جی خواست گو اف چالاکی اب مرپار وکه کاب هفدور بری خوب دین ببریار حکومت ترکیه براکرنا هن تدبیر اندجی بلاغونا ویروس کرونا اینیه که ترمه جاره کدن لکولان استقلال میزوگجن این کرد جه پاگرتن لکولان استقلال کوکولان هر قربالخ استانبول و ترکیه نهاجاره کدن بستران کردی درد که پیش او موزیک هست تاوی ویروس کرونا جبه کیف و جوش تاوی موزیک دبه و دیلان دیگرن موزیکجن این کرد دبه جین کوان جبر تدبیر پاندمیا ویروس کرونا جبر کو نکارن کار موزیک بکن روز نباش در باز کرن و نها براکرن هن تدبیران جه او جی کیف خوشن پاندمی دا مگلک سخنتی کشاندن yasak jujmera hene dekan vekib hene müzik komple geldi bu. Hava yak Temmuz'e şunda gotengo müzik herkes her tişt açık ha. Kulüp açılmış ve açılmış müzik şey hidi açılmıştı ve müzikjenin Kurdiyen Lukolana istiklal cehva girtine dibêjin ku ew ji bo nasandina çand û hunera Kurdî müzikê dikin. Em zimanê xwe gele di qelbê xwe da di dilê xwe da em hes dikin ji insana ra bêjin viraciyekî turîstîk e insanê ji bajarê walî têne van dera ji bajarê me têne em li vir kültûra xwe îdeolojiya xwe bi müzikê ra ji insana ra amade dikin. Lalê kedim ve ji müzikjenên Kurdînin ziman ku polîs û zabita carînan ji müzika wan asteng dikin û amûrên müzikê jî ji wan distînin da ku ew karê müzikê nekin. Piskirêke ji bo wan polîsa kolluk kuvvetlerî zabita dibêjin qedexe ye. Berê pîşiya pandemiyê jî ji me ra digotin qedexe ji ber destê qelebalixê دو وقتی که پاندمی درکت بر پاندمی راجی ایده جوانا بویا بهانه جمعه دویشن که پاندمیه. تفیوان از تنکرین و پاندمی و ویروس کرونا جی موزیکجنین کردیار دکن کو امن لکولان استقلال شی وروش موزیکا کردی بکه و دا کو هستن کردواری زندی بگرن. بنارین هجا برنامه ما ایرو گلکی سر موزیکی دسکنه موزیک جبر گودلی خلکی خوش دکه به تایبتی جی پشتی روشا کرونا گوجیان هدیدی ودگره لی باجاری حلب چاجی ناوندک یا موزیکی و بوی گولوی دجی دست به کار و خباتین موزیکی کرنه و دخوازن گو بهره یا خلکین باجار لپیش خینن فرحان هورامانی جی خواست گو وی شاهی بمره پاروک سنتەری چالاکی گەنجانی هەڵەبجەیە.
کوڕان و کچانی هەڵەبجا لە ڕێگەی سنتەرەکەوە سەرقاڵی ئەزمونکردنی حەزەکانیان و دەیانەوێت پەرە بەو توانایانە بدەن کە حەزیان لێیانە. من ماوەی 6 ساڵە لێرە بەردەوام خەریکی کارە هونەرەکانی خۆم هاوکات تەلەوەی بێمانگای هونەرە جوانەکان بووم، ینی سوودێکی زۆرم لێرە بینیوە، ینی هەوڵێکی زۆر باشە بووە بۆی ینی تەلەبە پێ بگەێنرێ لێرە، ینی تا ئێستش بەردەوامەوە هەوڵانە. فێربوونی پیشە لە سنتەرەکەدا زۆرترین خواستی لەسرە. لە ڕێگەی سنتەرەکەەوە فێرخوازەکان فێر دەبن و دواتر دەبنە خاوەن پیشە و کاری خۆیان. تقریبی وتم 4 بۆ 5 ساڵە بە لێرە بە بەردەوامی خولەکەمەوە، خولەکانیشم بە شێوەی نەزەر و عەمەلیە تەلەبە زۆر ئیسفادەی لە ئەکات، چکە لە بەرچاویان ئەیبڕم دواتر ئەیدۆرم. تەلەبەشم هەیە ئێستا حالیان خۆی لە ماڵەوە خاتی بۆ خەڵکەکات یان دوکانی داناوە. لە بەرەوەی هەلی کار ئێستا زۆر کەمە لە هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی لە هەڵەبجە. سنتەرەکە لە بواری مۆسیقا و شێوەکاری و درومان و ئایتی و میکانیک و چەند بوارێکی دیکە مامۆستای هەیە بەبێ بەرامبەر خولی جۆراوجۆر بۆ گەنجان دەڵێنەوە. ئێمە هەڵمانداوە زۆرترین گەت بگرینە خۆمان، چکە بەڕاستی گەنجی هەڵەبجە بە تایبەتی ینی کەمترین شوێنی هەیە بۆی بڕوا، کەمترین شوێنی ڕەفاهێتی هەیە. ئێمە هەڵمانداوە بە پێی توانە ئەو شتانیان لێرە بۆ فراهم بکەین. لانی کەم ئەگەر فێری مۆسیقاژ نەبن، فێری هونەرەکان نەبن، لێرە گەرمیان نابێتەوە، لانی کەم لێرە خۆر لیان نادا، سەرمای زستان لیان نادا، توانین لێرە چۆن بڵێ فەزایەکیان بۆ دەسەبەر بکەین، بۆ دروست بکەین کە بتوانین کتێب خوێنەوە، فێری هەفتانە فلیمان هەیە لێ ئەدرێ. بێکاری و نەبوونی هەلی کار و پەراوێزخستنی پارێزگاکە بە وتەی بەڕێوبەری سنتەری چالاکی گەنجانی هەڵەبجە خولە پیشەیەکانی لە سنتەرەکەدا زیاتر کردووە و خواست و ویستی زۆرتریان لەسرە. هەڵبەتە بارودۆخ و گرفتی گەنج لەناو شاری هەڵەبجە جیاواز هەموو شارەکانی دیکە لە ڕاستیە خصوصیت و تایبەتمەندی خۆی هەیە، بە تایبەتی تر ئەو بارودۆخی بێکاری و نەبوونی هەلی کار لەسەر و هەمویانەوە، پاشان خۆی پراوێزی شارەکە لەلایەکە و پراوێزی گەنج لەناو شارێکی پراوێزخراوی شاژارێکی دیکە گرفتی دروست کردەوە بۆ گەنجی شارەکەمان. بۆ هەستەکەین کە سنتەرەکانی گەنجان بەگشتی و ڕێکخراوەکانی گەنجان ئەوانەی کە تایبەت کار لەسەر پیشە و خول و ئەو کارانە ئەکەن بە تایبەتی تر هەرکە لەسەر شانیان کە ئەو خولانی کە ئیکەنەوە زیاتر خولی پیشەیی بن و بتوانن خولانێک بن کە گەنج بتوانێت کاری تیاکات. لە پارێزگای هەڵەبجە بێکاری گەنجان و نەبوونی کار لە کەرتی تایبەت و حکومی وای کردووە ژمارەیەکی زۆر لە گەنجان بیر لە جێهێشتنی شارەکەیان بکەنەوە، بەشێکیان کۆچ بۆ دەرەوە دەکەن و بەشێکی دیکەشیان بە ناچاری پەنا بۆ پارێزگاکانی دیکە دەبن. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە. هەلبەسڤانێ کورد تەحسین ئیبراهیم دۆسکی کەسێکە لە دهۆکێ دژی و gelekî balk şandî ser xebatên klasîka Kurdî yanî helbestên klasîk ya wêjeya Kurdî bi taybetî jî Mellayê Cezîrî û Ehmedê Xanî û li ser wan kar dike dixwaze ku wan bide pêş û nivîsandina wî helbesta wî jî di wê şêwazê de berdewam dibe. Selam Balayî jî beşek ji xebatên wî bi me re parvekir. هەلبەزوانên کلاسیکên کورد بنگehên serekî bûne ji bo peydabûna edebiyata Kurdî û hêvênê hebûna hizraneteweyî û tesawufê bûyne dê helbesta Kurdî da. Edebiyata klasîkî ya Kurdî da bêguman Melay Cezîrî li destpêkê têtin ji gelek laya ve. Şilayê hêza şeirî ve, şilayê hilbijartina peyvê pêz û nazik ve, şilayê musîqa şeirî ve û şilayê naverokê jî ve. Naveroka dîwana Melay Cezîrî her kesekê xwal bid, dizanin ku gelek giringiya daya babetê tesawufê. Sofiyatiyê tenê ne tenê Sofiyatiyê bes tiştê berçaft dîwana wî da tesawuf e û bi taybetî ew babetê dibêjine eşqa îlahî yani Sofî hestên vînavî bidane ser viyana Xwedê, viyana rastiyê ya ku bêjine viyana heqîqî. Melay Cezîrî gelek em şên bêjin dahênan vî mecalî da kirî û ne tenê çav li Sofiyet mezin kiriye belkî wî jî tiştê zêde yani zêdehiyet xwe serkirîn. Rexnegir û nivîserên Kurd biyavê nasandina helbezvanên klasîkên Kurd da bi rengek berfireh kar nekiriye. Nivîser Tehsîn İbrahim Doskî di berdamiya lêgeriyana xwe da şiyaye çendîn klasîkên Kurd ji ber zebûnê bînîte hebûnê û bi xelkekê xwe bidetnasîn. Eve nêzîkî pir sî sala belkî min li dor ve klasîkê Kirmanc ez digeriyem û gelek vekolîn û lêgeriyan û çona li dîv destxetê wan ez ê çûyim
حتی وقتی گلک کلاسیک میت دیتین کو برینی که کسی بحث جنه کری بولمونه چون بجم کتاب ما باغ ایران اول و دومایی هاتیه چاپ کردن پترش 27 شاعرت کرد یتدهین اوید کو کیم هاتینن یاسین آن همه ایجار نه هاتینن یاسین بر همه و همه جوانه وید سردم دولت عثمانی جاین یعنی پترش 100 ساله جاین ما بر همه وانی برچاف کری و داینن یاسین شو شاعر جی هندک شاعرت میتین ایجار بحثی و نتاتا کردن حتی وقتی دیوانت وان خلال لجریانت مدام ابسر دیوانت وای تلبوین عشان ویر نمونه اشارت بدم شیخ احمد فقیر کو شاعر که کلاسیک مزنه السال 1700 تشتكي حتى 1830 وصاي جياي اجبری کار لسر کلاسیکین کرد و میجویا کردی تحسین دوسکی کارک مازند تفسیر قرآن دا کریه دماوه 30 سالان دا هر سال 1992 هر من دست تفسیر قرآن کریه بزمان کردی تفسیرك ما بكرتي يعني ام بجنه تفسيرها بصناهيه كرت اب خراستی ورگیرانه يعني نوفي تفسيرها بصناهيه ويهاتي ورگیران زمان عربي او تفسيرها كرت بترش جاره که بلکه 3-4 جاره حتی بگوه یا چاپ بویو گلی جارات را گهاندن دا تیتا پیشکش کردن بدنگ و رنگ هم بجین اجبلی تفسیرها که دیتر قرآن ماهی یا برفره یا دریج که ممکنش 4000 پرازیده تر لیبیتن تفسیرها که برفره حتی بگوه 8 برکی جهاتی چاپ کردن ولی ملبره و دوماه خود حس کردن هم و تفسیرها پشتی خلاص به تمیه پیک و 7 برگت مازن دا دینه چاپ کردن بلکه هر برگی جی 600 صحیفه بتر بتن سلام بالایی دنگی امریکا دوهات كان بري خو بدن لبنان جي شاين يه هافيني بتايبتي لويدا فستيفالا بيت الدين ويا بعلبك هر جار بالي دكشين وقالك كنرمن جي سرانسري جيهاني لويدا كوم دبن فستيفالا بعلبك قالك كنرمن دي نافدار بشدار يبونه في صالجي دريو خل بيشيا ميوانا فكر وخست جو شاهيه بخلكيره بار وكي كاب هفدور بنرن بيچاوا درباس بو لروشا ايني فستيفالا سالانا لبناني بعلبك هاتا بيشكش كيرن و جهن کفنان رومانن ویران کلید پیش بون وکی در برین جهیویه که بوی ولات ده قیرانان دا ریخرا فستیوال ده بیجید که دناوان قیرانن آبوری و ساخلمی دا مدویا پیشگیریا گنجان بگین اجت فكرتنا ما بس تو أرمان جماعة دوكو هوريكوريو جنجا بكين أو جنجتو نرمند لبناني جبو وانا دوكو هنر خو وميزيكا خو آفرينن بو حمي جيهان اونيشوان بدن دناوا پروگرامی دا 10 برهمین همه رنگ هاتنه پیشکش کرن. جهونه جاز، اندی راک، راب و هیپ راک و فستیوال لجه پاشمای رومانیال گلی بقاع روشحلات لبنان هاته تومار کرن و هاته وشاندل سر تلفزیون لبنانی و سر انترنته. جيت هون على مهرجان بعلبك تغني أنا بغني بالفرنساوي از هاتما بعلبكي جبوكو بسترم از بالزمان فرنسي دسترم من بعد أخوة بخورة آنية ودل خوشم هرتش لفرد جوانا من بيش بينيا في بونيا مظن ندكر مقالك هنرمندن بهرمن ديتنو اف برهمك جوان بو ریخارم فستیوال بوچاپا خویا 2021 دروشم لبنان ده هریا گش بید و با موزیک ده طاری وروینیم بکار اینان نحن شعب لبناني مر علينا بالتاريخ قالك الريدان ده ديروكا لبنان ده قومينا ما خوال برقلك دمن نخوشين جياني قرتيا قالي لبناني خورا قرت وهنر بشكي جيانا لبنانيا جيهان بعلبكي ناس دكا وهاي فستيفالاوي هيا او نشانا كالتور وروناك بريا لبنانيا في ولاتي بچوك لي ينافداري جيهاني لگوری بانکا جیهانی لبنان راستی مازنترین قیران آبوریا جیهانی دبید اوج سال 1805 وره جاگر پندمیا ویروس کرونا هر وسا پقینا بندر بیروت که بوی اگر ویران کرنا لایک پایتختی و گشتنا پتری 200 کسان. بنرن هجال فلوریدا آوایک به سرانسری خواه هات هلوشاندن و پرانیا خلکین دوی آوایده جانا خوش دستان. جبر وی بیارا خمگین ریبرن اولی کومبون و دیوارک جبو هیوی آوا کرن تاگو وان قربانیا ببیر بینن کاب هفدور لی تماشا بکن. قشه دیرا سین جوزف خوان سوسا یه باجار سرف ساب لمایامی برابرن اولین در روژا پینشم لبر آواهی هلوشاندی هاتن باهو.
قشه سوسا گوت اف لگل ربرن اولین جهو و ربرن اولین دن هاتن با هف کو سرساغی بدن مالباتن قربانیان و دلی وان آرام بکن. از هیوی دکم کو او راستی قبول بکن. ام جبوان دعا دکن. ایرو ربرن جهو کاتولیک ساعت 2:30 دا کومبون. دوی مالباتن قربانیان بزرن کو هر تشت جخودیته او راستیه که کمروف قبول بکه. قشه سوسا هر وها دبیجه مراسمه کی بوی آوایی بو مالباتن قربانیان باشته به. او هیویه که بدوان تشتکه کو او کاربن ببیر بخند سبروجه ده. او مراسم بلکی ده سبروجه ده جوار شکرن. ده مراسم جه آواهی هلوشاندی ده مالباتن قربانیان کولیلک و ونین قربانیان دانین. هنرمند روبرتو مارکوز کجی باجار دالاس یا تکساس هاتی مایامی لسر تابلوی که مزن گرافیتی که چیکری بو بیر آنینه. او هاتی ورکو او بویر ده هنر آخوه ده نشان بده. تابلوی اوی جمروان کج لور ده مشن درشتره. هنرمند مارکوز شروعه آخوه یا وی بویره درکتنا آگره هولدان هاوارتون رسم کریه. او هر وها پلان دکه که هی وکی که ده هندره و ده ساعتک که دما هوشاندن آواهی نشان ده چیکه. از دخوازم تام ارتای وی ده چیکم. لور من کفوگک جی شکر. وکی سمبولا هیویه. لی من جبر. من گوت از سمبولا که دن چیکم. سمبولا که جبو مروفان روناهی به. او چیتره. جبر که وکی هون دزانن قربانی نها ده جهه کی باشتر دنه. او ده دستپیک ده خواستی که کبوکه که چیکه ده ارتای تابلوی ده لدمای روژا چارشم تیما رزگار کنه راگهاندن که ایدی نما که کس جبین آواهی زندی درکوه او فکر آخوه گوهراندیه. او ده بیجه سمبوله که روناهی چیتره جبر که قربانی نها ده جهه کی باشتنن. بینرن هجال وی دمگشتناویا وی خلکی و وی گری حطانی گرک دن هر شادو بختور بن.